Gdje si se parkirao tu? A? Io idem molto točno. Ali gdje su oni gusjeničari tamo?
Raspiljali bez Kusinićeva, ej. I bez onoga ostaloga bagi, tak, daj si. Jednoga pusti, sve si pustio. Samo malo, ljudi. Samo malo. Samo peške. Samo peške. Milicija ne ga pela, policija naša. Ne ga pela naša policija. Ali s njih Gusinićeva. Ne ga pela naša policija. Neki dali, prek mosta nas više, prek. Lenci budu zastavili, klasi. Peški neki idu. Nikak druga. Nek se vrne u Kaštor, nek se idu u Kaštore dogovarjati, a ne to. Tam im je mjesto. Kaj se on ima opće dogovarjati? Ne budemo ih poštili! Pa ne, pa ne gine sad slikom, ne gine u Kaštore, tam se dogovarjate. Ne bolje reći, morate tako rekao. Za Golensku si ušli. Dolasku ih pomili čarte, neće ti njega. Samo tam. Sada ti ih spreki. Imaju dva sniperista tam na treći. Ne znam se sad uzeti. Zauzmeri.
Sad smo napravili što smo postavljali. Zašto? Zakaj ne? Pa si čovjek. Misliš da te sram? Da ti sniš. I mene sniš. Ide predstavnici zajednice i milicijski voz. Nema problema, mi ćemo napraviti. Evo, ljudi smo razmašali. Nema problema. Po naše strane. Ne idete na njihovu stranu. Do mosta, onda ja odem po njihovu komandanta i on radi na našu. Ne idete preko. Tek nema. Mi ćemo napraviti Ne pušta. Ja vam garantiram sigurno. Nema sigurno. Dobro, slažem se taj način. Idem ja peške. Mi vjerujemo vama, onda vi vjerujete nas. Idemo mi dva peške, da možda ja imam. Odite ispred auta, dečki. Ajde, može. Nek ide jedan u auto. Idem ja. Ne, čekaj. Idem ja, odite vi ispred. Ne treba, ne ide, čuješ? Ne treba ići. Ne treba. Nek ide on. Idemo mi ispred auta. Ne može bi ovo. 30 minute. Idemo. Ej, majstore. Pa ne ide on Boga. Lepo se okrenite i Bog. Spijemo desno, da vidimo iz doma. Vidiš Mirko da je opet zašao? No, ali dobro. Doša ima da kolje, vidiš ka. Marijan! Koš! Marijan! Treba da snimamo, nek to je svidi. Molim? Jebeno je. To je svidi. Moramo poći se vratiti nazad, zašto ne? Znači vi sa tim dižete polu sredića u zrak. Ne, će se mu to. Moj sad. Tamo jedan daj to malo. Da vas samo upozorim. Imamo topove 100 mm. Imamo topove 14, 5 mm. Šta još ima? Imamo bombe, mitraljeze, snajpere i tako dalje. Mislim, nemojte me shvatiti, ja ovo ne govorim radi pretnje. Nego govorim šta mi stoji na raspoloženju da izvršim zadatak. Ako imate vi, imamo i mi. Ja nisam mislio time vas da pocijenim. Niti vas pitam šta vi imate. Nema. Ste svjesni koje su posljedice? Svesti smo i toga. A jeste vi svesti? A jeste svjesni koje su posljedice ove neustavne odluke? A ko je neustav? Kojeg ustava? Kakvog Da, ustava? je Petrin. A u Sloveniji više ustav Jugoslavije ne vredi. Vidite, za nas još vredi. Za nas Prema ne tome vredi. mi moramo zadatak izvršiti. Moramo i mi. Ovako. Sad je 15 i 30, 1, 2. Ne bude 2. Ako se slažete. Ne toliko. Poravnamo časovnik i dvojnički. 32 i 13 minuta. 13 sekunde.
Znači 15 časova i 32 minuta. U 17 časova. Ako ovo ne bude maknuto, morat ćemo otvoriti vatru. Ovo je naša teritorija. Ali smo Hrvatske Jugoslovenska teritorije neće. narodna armija. Nije to narodna armija. Da, Opet se došli, pa dajte, pa Pepe. Hrvatske teritorije nećete pisati. Imaš pravo, ja sam predsjednik mjesec zajednice odbora. Dobro. ali bude tiho. Hrvatske teritorije nemojte pisati. Vi ovdje nećete. Mogu se mi se pitati, da li ste upoznati kakva je to opasnost, kakva se to tretira? Oni izgleda nisu upoznati. Mislim da se možda može vidjeti kakva opasnost prijeti, da li ima, da li je to cena, da li smo neći kompromis, da li je to cena toga da neko upotrebi silu samo da napravi. I pol središća ode u Da zrak. li ste upoznati možda s njim? Možda i cijelo. Da li, ko će dobiti pojene, ko će dobiti? Ali maknut nećemo sigurno. Jer imamo mi takvo naređenje. Slušajte, ako vi prođete ovu Znači, liniju, ja bih prvo molio da svi koji ne učestvuju u razgovoru da su dalje. Svako nešto. Dobro, dogovorili smo se. Ajmo svi. ima i most. A pune su cisterne sa metanolom i sa super benzinom. Otići će cijelo ovo morsko središće. Ko će za to odgovarati? Onaj ko ne smajta. A zašto da spominjamo to? Da mi idemo da izvršimo svoj zadatak. Pa mi izvršavamo svoj Da li zadatak. se vi bojite za ljude? Mi se, pa bojimo se za ljude. Nego, neće. Mi ako prođemo, nikome ništa neće faliti. Ni dlaka s glave, To nikome neće kažete vi, faliti. to kažete. Ja vas to uveravam. Pa To kako? uvjeravanje je ko što vidite, pogledajte Sloveniju. To uvjeravanje. A hoću da vam kažem da jučer u središću Obdravi 27 ljudi je na par reči i dogovor i razgovor, ovakav kao mi što vodimo, čak prijatniji. Povukli se ljudi i otišli. Nećete nam ovo slušati. Ljudi se povukli, ako verujete. Samo vidjeli smo i druge strane. Ništa danas i borimo Ništa neće. Ja sam vam rekao što sam ja vidio. Što sam ja doživio. To smo vi doživjeli, mi smo i druge stvari doživjeli i vidjeli smo. Dobro, doživjeli ste vi. Do 17 smo rekli. 17 časova. Dobro, ja sam konsultirao. Treba više možda. Konsultirajte svoje ljude. Može, ajde, dajemo do 18. Ne. Koliko onda? Može? 17:30. Ajde. 17:30. 17:30, sad je 15:35. Druže pukovniče, ja vas upozoravam, pukne li jedan metak u murskom središću od strane vojske, Sada? ne, općenito. Ovo je teritorija Slovenije. Nemojte u središću to, Ovo je za mene teritorija Jugoslavije. to vi još uvijek tako gledate. Ja vas upozoravam, nemojte, molim vas da se to dogodi. U 17:30. Ljudi su organizirani da legnu po asfaltu, a vidite preko ljudi. Na koji način? Ima još vremena, dali smo za to vreme, nemojte se mešati, molim vas. Da se onda dogovorimo još za jedan razgovor, da se konzultiram ja pa onda ovako, ne Može, možemo evo ćete ovdje, Evo, sad pet ćete ovdje. sati. Pa to mislim. ovdje vi tu negdje 5 budete u 17 časova da dođemo Može isto to ranije. ako ste rekli 17:30 u 17 Aha, dobro, pregovor. dobro, mislim da predođe na pregovore. Da ne čekamo zadnji sekund. Onda u 17 časova na Ne pregovor. vidim, mladić stalno puši. To nije ni nama, ali... Nemoj snimati. Nema sramota. Nemoj snimati. Dobro, onda Pa nemojte, molim vas, kad vam kažem. Vi znate da je u Ormožu jučer isto bilo preprečeno kako je prošlo. Pa takvi je usijeno. Znači, pa mi smo svi tu armiju grad donatili. Moj novac je toj armiji. Nema veze pregovore. Niko da pošteni ljudi, ne tigani. Evo Čakovcu javiti da je informaciju do 18:30, nek cijeli Čakovac dođe tu, ja bi to napravio. Osje, ne sramota tu! Do 18:30 Ostaj cijeli sramota! Čakovac je tu. Pa ne
Neki doma bio. Ne daj piće! Beri kurac! Dojte nam tu neko beđivačke evente. Ja dok da ih vam dižem, ni dote pijačo. Bacite piće, bacite! Daj ga čuste! Daj, sputari to! Voda, obulo strajš, spelo je bok tome, vej, opojite bok tome. Daj! Neće svi, ali će jedan proći na zato ne se još malo dobro, neće. Ne, sad budu ostavili. Neće. Sad je svi, sad bude. Ako preživiš. Ja sam jučer razgovarao sa Pešanom Hrvatskom. Evo, tečko. Odseći, kreni. Samo se išća! Hoće sam nabrajati te.
Dragi srednjoškolci, Vužgi ga! Pa vužgi ga! evo, daj. Ovako, od 4 sata došla je naredba da se vojska povuče. Kaj čekaju? Dajte mi još da par riječi pojasnim. Vojska je spremna da se povuče tak dugo dok službeno ne dobije podatke preko svoje linije na onaj parkovac između Štrukovca kod benzinske stanice i Središća. Na mesto Ekusuveće! Nemoj kaj to izvati! Nemoj to izvati! Boka idu! Boka idu Sloveniju! Kajmo je prekiti, pa sama je i mesto! Kaj je ne nafta, draga pičku materinu! Nafta je zabavno! Samo bi trebali da idemo u Vojzdik regrabili. Čisti postupovnice, Dimo, ovdje! Tudej sam krene, Riko, ga ležemo! Samo tu, ništa drugo! Evo! Znači, neki Milošević do mjesto, piću! Može, samo u kasanu nazad, pukovniče! Samo nazad u kasanu! Nikakvi bajčeki! Mi smo jedno naučili! Milošević do mjesta! Ceste se ravolaši, hoćete Jedva sam rasporilo na to. Vojska se okreće ovdje i vraća se natrag. Vraća se natrag. Gori groblja, niti kroz centra. Vojska se ovdje okreće i ide natrag. Molim razumijevanje. Može. Vojska se vraća natrag. Molim vas, nemojte, maknite se. Dobro. Ajde, molim vas, Još malo samo. Samo malo još. Samo ako idu nutke pasi. Daj mi metni ovo unutra, Žirko.
na prigovore, sve. Tu smije, stavimo.
reći neko stavi auto da idete da ih isprati. Yeah.